Belitiko letempilo sebabongile ngekuvulwa kwesakhiwo lesisha sebantfu labane-autism laphayana kaManzini. Kanti-ke belitiko letempilo bathi njengoba nje seyivuliwe sekutaba kuhle kokuthi bantfwana bahambe boneliseke ukuthi bayoskrinwa. Kanti-ke sesimbuta Dr. Vusi Magagula welitiko letempilo usichazele kokuthi ubonakala ngani umntfwana lonaso lesifo i-autism, bese ubacwayisa abatali kokuthi abambone lo mntfwana lasanaleti mpawu leti ukuthi sonaso lesifo bese uyashesha uyamekiswa. Kusho ukuthi empeleni asijabula phasi sisifo sikubita ukuthi kuyi-condition akusinto yinye nje kuzokuthi ndanako kanje batali njengoba sishilo ukuthi kube kungendeka ungatholakala phela le professional help ngabe kubonakala sibona zibheva yakhe Khona kakhulu. bese kuthola le professional help atokubonwa ascreenwe kube ngazi bewangascreenwa nje cishe bonke labo lekubonakala ukuthi ngedeka kube kunengingala kube indlela nje lapha ngayo umbana kunini ngitangabala yonke lama symptoms akhona manje ke sifuna sikubuke ukuthi lokusuka kwayo onset akusho ukuthi awufanana ukuthi age yakhona zonke imbali icalana kangaka kuzithi asisiqhelele bakabani sishiye labakuphi na ubona nje behavior abantwana uyambona abantu abadala bakwazi ukuthi awubone ukuthi hayi umntwana khona ungathi ahamba kahle ngendlela behavior ngawo baye bathi kuyabukhanga umntwana abe obsessed konje sihanza le toy yakhe ayibambe ayilandzele umpela lokho is not necessarily normal umntwana ufanele adlale ngento itamthina nje yalo sokufuna lokunye umbekise abangisilo lokunye abanye atshengise aggression nje benyakhe abe aggressive umntwana nawo wonke but nje lemancoba wakhona ukuthi umntwana simnikise bamscreen yiko sejabula lokho sevuliwe le center sethemba sitawukhona ukusebenza ichubeke kahle lokho bese kuba ingoti ngeke bese siyadiagnosela thina bese kusuka mina nje sengiyakhuluma ngoba ngibona umbala yami ukwenta kanjani chacha. Kanti ngakulona ihlangothi uchazile ukuthi umlo ne-autism akusuyi umntfu lokuthi asengete aphila nebantu kodwa kufanele ukuthi aphile nebantu bamemukele futhi. Ndzabeni Channel Maswati ngijustice wakadlamini nanahladla thwala sikaManzini.